Šta se dešava sa Trejom Tompkinsom i Crvenom zvezdom? Ima još nedelju dana da debituje, a onda mu ističe ugovor. Crvena zvezda potpisala je jednomesečni ugovor sa Trejom Tompkinsom 7. februara ove godine, posljednjeg dana prelaznog roka. Amerikanac od tada nije odigrao ni jednu utakmicu za Crvenu zvezdu. A do isteka ugovora sa crveno-belima ostalo je nešto više od nedelju dana. Ruku na srce, Trej Tompkins nije ni mogao da odigra utakmicu za Crvenu zvezdu, jer su prethodnih nedelja po rasporedu bili predviđeni termini za Kup Srbije i obaveze reprezentacija u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Ostaje nejasno šta će biti sa Trejom Tompkinsom i Crvenom zvezdom. Hoće li odigrati makar jednu utakmicu pre isteka saradnje ili će klub produžiti sa njim saradnju po okončanju sadašnjeg ugovora. Prilika za Treja Tompkinsa da se predstavi navijačima Crvene zvezde bit će već u petak, kada crveno-beli gostuju Bayernu u Minhenu. Naredna prilika za krilnog centra iz sad je u nedelju od 21 čas, kada košarkaši Crvene zvezde igraju u Baru protiv Mornara u ABA ligi. Posle tih utakmica trebalo bi da bude poznata sudbina Treja Tompkinsa u Crvenoj zvezdi. Odnosno, hoće li klub produžiti sa njim saradnju ili će je okončati. Naime, crveno-beli nisu želeli da potpišu ugovor sa Amerikancom do kraja sezone, jer je iza njega duga pauza od 9 meseci, koliko zbog povrede nije igrao košarku. On je od letos slobodan agent, pošto je raskinuo saradnju sa Zenitom iz Sankt Peterburga zbog problema sa kolenom. Klub sa Malog Kalemegdana objavio je prilikom potpisivanja ugovora da je Trej Tompkins prošao detaljne medicinske testove. Nekoliko dana posle odradio je prvi trening sa igračima, a bodrio je ekipu i na finalnom turniru Kupa Srbije u Nišu, kada se radovao prvom trofeju za Crvenu zvezdu u sezoni.